Alımdardın жақшы bir sözü var. Öte жақшы bir söz. وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن الولي ينبغي له تأمل حال الصبي وما هو مستعد له. Ar bir ata balasının deydi. Abalın жақшылап байқап тұрып, эмнеге шықты olğan bolsa, oşoğa jardam beriş gerek deydi. Öte manilü. Bizde emne kılabız? Özümüz bilgen bir ile tarmak var. Başka tarmaktı tanıbayız. Ova, düşünüktü mü? Ayıldağı traktorist, balasın bir gana traktorist bolosун kalaydı. Azır tim böyle traktoristleri eme da, avtoritetli da. Tura o ayıldarda. Bu başkasını görmeydi. Balası traktor oturuz gelmeydi. Bala gelecekte men Mercedes, Maybach miniyim gelette o atat. Ha? Jardam ber oşol Maybach minüsüne. Jardam ber. Emnege şıktı o? Bay, mekteptin programması. Men misal jeke özüm mekteptin programmasına makul emesmin. Бұл birinci. Kereksiz bolğan predmetler var. Бұл birinci. Ekinci. Balanın oşol 12 жылы var mı 12 жылы? Jaşoğa dayardık bolğan 12 жылын жөнеле бұл bayğı mektepke barış gerek. Üçünere baldarısı jiberemiz. Mektep menen işimiz yok. Mektepte muğalim bolsa bağa baylap koygan maselenin barın. Bağlo sisteması özgörüş gerek. Büttü bul 5, 2, 4, 3. Bul ucu geçeki gün büttü bul. Çok boluş gerek bular. Bağlo sistema özgörüş gerek. 5 sağa, 2 sağa. Bala mümkün predmetti жақшы bilet. Birok muğalimin aldına sürdöp cevap bere almadı. 2 koydu. Şıkını öldürdü balanı. Bala bolsa erten. Anan matematikaga жақын болған мээ бар, математика емес, гуманитардык предметтерге жақын болған мээ бар. Сен болса балаңды математикалайсың. Жоқ математик болосың. Бұл зулум балага. Ата азыр дневникти текшерип туруп, баары 5 болуш керек. 5 пятерка баары, баштаяна чейин. 2 болса баласын урушат. Акың жоқ. 2 болса балаң айтасы, эмне үчүн 2? Түш, мо себептен. Кээ бир учурда 2-ни көрбөй эле го, эчтеке болбойт. Эмнеге шықты болса, ошого көбүрөөк маани бер. Тиги предметтерди эптепсип өт проблемасы жок. Бирок кайсы предмет жакшы, ошого көбүрөөк. Биологиябы? Көбүрөөк биологиялыктенсин. Дополнительный предметтерди, дополнительный китептерди алып бер. Ошо менен кетсин. Эртең чоң химик болот. Химик болсо фармацевт болот, кете берет бул нерсе. Ооба? Бул баалоо системасы өзгөрүш керек. Балабызды дагы, балам Masalenin barı dnevnikteki 5'ter, 4'ter, 3'ter, 2'ler emez. Balaga ilim emne üçün gerek, düşündürüş gerek. Oşol matematika ne üçün okuyut bala? Jaşoosunda payda alууsu üçün. Oşol geometriyan emne üçün okuyut? Jaşoosunda koldanışı. Kimimiz matematikаны ömrü boyunca koldanabız biz? Koldanbайбыз. Standart, plus, minus, умножить, разделить. Oşol ele. Başka da emne koldanabız? Geometri de oşondoy, başkası da oşondoy. Себеп дегенде biz баланын предметтерге болгон эмнесин жек көрүүсүн жайгаштырып ошол экилер менен түшүнүктүүбү? Эртең болгондо бул бала мектеп каргасы да келбейт ал китептерди. Түшүнүктүүбү? Натыйжада эмне болду? Бул жөн эле убакыт өткөргөн болду. Бирок пайдаланыш керек. Илим өзү ömür boyu buğa payda alıp kelүү üçün бар. Ошондой тарбиялаш керек, тарбия бериш керек. Демек сүйдүрүү керек. Ошол эле математиканы сүйдүрүп өсөң, ошол эле географияны сүйдүрүп өсөң, башкасын сүйдүрүп өсөң, бала аны окубайт дагы, өздөштүрбөйт, жаттайт дагы, тапшырат, унутуп калат. Болду, ошол эле маселе. Эмне үчүн? Эмне эсептен окутабыз? Ошондуктан ата балаңды кара. Мектептен эле билинет. Кайсы нерсеге шыктуу? Ошого жардам бер. Сенин милдетиң анын үстүндө бир буйрукчул иретте мен айтканды кыласың, мен кандай десем ошондой болосуң. Жок. Сен ата, сен багыт бересиң. Багыт.
Моуну карап көрчү кандай болот. Моуну карап көрчү кандай болот. Биринчисине карайт болбоду, анда сеники эмес экен. Моуга өтүп көр. Деп өзүнүкүнү тапканга чейин жардам бересиң. Тапкандан кийин старт кетет, ракета болот, көрөсүңөр. Анан өзүнүн ошол тапкан нерсеси шыктуу болгон үчүн ийгиликтүү болот. А балаңдын ийгилиги сенин ийгилигиңде тууганым. Балгаң ийгиликтүү болсо сен да ийгиликтүүсүң деген сөз. Себеби ал баланы сен тарбиялап атасың.